Yarakaba Sum Yeduna Lay Yaraktaba, Matam Werabrana Kale, Madam Di Karigino have a Matamda, a quite Tamgi Ladiba, leader sing, MLA sing, bureaucratic officer sing, Ladiba Mayam Sina, I quigi Shanti peace ki pauzel di dumpiba, a quite Tangaswigi, Toiba Taudo Yam Noaitaba, Manipura Huzik, Tandu Laitada and Ladiba Matam Sida, Ladiba representative Oediba, Tamgi MLA sing, Mau Pabaira Kaino di Kangde, Ad Ladiba Mayam Sidi. Santi ki pauzel, peace ki pauzel na yama piba haitare. Adubu, ngarang nahanda thokpa ay kuigi cherola matungina press statement magi matungina ay kuigi MLA Manipur gi 60 MLA 60 constituency gi manungda 10 constituency gi 10 MLA amana cherol thadu pire hair akanda ay kuigi Manipur da separate administration separate state ama administration PBU, Union Government PBU, Hairibasi Sakidi, Santi pamdre, Manipur Thugaiba pame, Manipur se machet tahanba pame, Haibagi, Achauba, Ansarama, hence proof Haiduna, PB Haibagi, Achauba Rizalam Oibire, Madam Di Karigino Haimatam, the Ladiba, Aquitamgi labor leader Mam, Santi ki pauzel Haiba. Aduka Ladiba Mam to Santi pame, Naloy Haib, Isamaksu, a quick confused or me, a Santi na solution Nico and a Kalame. Adubu Kadore, Huzik Ladiba leader Mayam represent Tauraga constituency represent Tauraga MLA Tara Amana, Isana signature Taure Harakanda. Manipur the separate Manipurama Pami, separate administration and Pami, Hairibasi Nadi. Nahangay confused Lainamba, Kanana Chumibano, Kanana Lali, Banona, Mayamsu question, Hoi community bias not tabida, Hangamba, Mapanam, the Hangakpa, every Mikudi Makna, India, the Barat Prazada, Ladiba, Mipun Kudi Makna, confused at Lambado, confused at Trena, Kalekarino, Haimatamda, Mipun Kudi Makna, the Ladibas, Tamgi, Mina di Santi and Haraga, Makoina separate administration Pami, Haishinadi, Manipur Tugaiba, Lan Pami Base, Manipur Tugaiba Pami se, Makoini Haibase, she the Yam Sauna, Tae Haibase, she the Dum Tae. Huzik, Chahim Pazale election Matunda. Karaba miyo in Manipur haraw taram na layminaramaga manung da wakalam hanadagi pre-plan tawraba ama malayda bra haibase ay koy the question nama itom da arise tawre eba si edu na talakpat nahangay di rumor ni aduni tongani aduni adani mayam hairamba adubu si da sakhi tawraga tholak pa sida di Manipur thugay ba pami se kanano haibase sida mayek seng ta eba sida everyone mipung khudi mangna akoy confuse oiramba se oidra bra na khale si matang sida Santi pami ba se kanano Santi pamdre ba se kanano haibase sida ta eba aduga aina ani subra thamning badi akoina yam nungaizadabadi karino haiba matamda community bias ki wana chade ko haijarise akoi gi imphal da su kainom tang irang taw matam lambi thingba matamda adu community wena thandunate mas illegal oiba criminal ni lut lambi thingba mi chalandaba mingonde gari dagi pochai muloba haiba se community ki bias nate sidi illegal oiba criminal case neba criminal case ta kangpok pita nahan lambi da gari changba yade Gambi gari changba yadre gari dagi lut tawre lambi changba yadre han mayam amana hankro na akoi gi leibak se changba yadre na adu dagi hangi ba matam sida community bias oi dabida sidi adu community gi wana tana illegal oi lambi ke dubai changba yadre bano sidi democratic oi state ni country ni aduna sim ke dobai changba yadri bano hai taragadi adudi ai security advisor mo ina administration gi matungina constitution gi matungina si takhai ge ko haibi muhutta aikoi gi chief ta wari sanage negotiate tawgi hairagadi adudi kari question no so akoi jesu confused pa hai tare aduna manipura suk chawna irang thoi be sida du chaningai leitaba khotaba problem se to kimatik thokraba jani hojik se aduna sida lambi da gari da mai thingi haira kanda aduda akoina kai haidoino security advisor makuk oidiba mana dumaina wari sanage hai taragadi akoi imphal manungda mi kharana thola aga lambi thingba khopa taw taragadi hojik laiba security force mayam RRF oiro parliamentary force oiro thajal aga takhai dorim neba adu kangpopi da takhai ba ngamdri ba se kari gino bagi aina appeal tawzari huzik administration se mayamna sida thazaraga lairibani mayamna lairiba yumdong da Santi oina huzik kitang oiba malaga sorok da tholaktriba se karigino haibada administration thazaduna ai akoi administration am lairi ko akoi thazai ko akoi sigi potsel moina solution am porakani ko haibagi thazaba duneba adu dai kangpok pi da suman gari thingaga changba yadre harapada akoi moiga wari sanage harapasu dadi criminal bu support to man ba masu yaw ba haitare adu gi pose to warning de aduna we request to the concerned department to the home department related adu da related I request tawningi
illegal oiba community bias ki wanati sidi illegal oiba thabak tor pa matam da sidi chap chaba thongna laina takhai biu jangan biu mayam gi lairiba normal process lakna thabak to tawbiu natabida yamna pangda mo tawragadi santi laina yumda phammaga mipum mayam praja lairiba se lairakta bayai soroga tholak bayai adu da di ke dawni adu da achauba irang am tholak bayai adu tawhondana ba I request tawjari to the concern aungtang sigi process se tawhon biu hak thengna na thengna jage haiduna ai jaga jaga gi chacharui chatpasida aduki matik homeless oiba mayam am leire मोखोई से कमाइन हंदोरी बनो हंदोरी ब्रा हनलगसु कमाइन अदुगी प्रोटेक्शन से करीनो हाइबगी मोइद मी पाइन हो मैम दो मैम थमजगे मरमदी करीगिनो हाइबा मतमदा अखोय साइडदी फोर्स अदुगी मतिक उबा अदुबु थोइबा विक्टिम की जगह दुददी सिक्योरिटी फोर्स से आई अमत उजरक्ते हाइबदी अखोय पुलिसिंग अखोय स्टेट पुलिसिंग खरा उजै अदुबु अदुना तबा मपानदगी चंग इने हाइबा नुंगती नोमै कांगदना चंग इबा पुलिस अखोयगी आर्मी ऑफिसर्स मैम लाइबा मैम RAF की फोर्स मैम दुदी जगह जगह दुद अमत उरक्तबा हाइतारे अदुना मोइद कई फावरे आइगी युमदुदा आइगी मफम आइगी चोरचामपुर आइगी युम आइगी मफमदुदा आइगी संघाइदुदा अमु हन चंगबा ngamgidra करिगिनो हाइबदी आइगी युमसु लोइन चाखरे चाखिबे मतुदुदा अमु मोखोय से चंगबा ngamgidra हाइबा मोखोय एंजाइटी डिसऑर्डर अमा लेहौरेबा मोइदा मिपुम खुदिमक्ता अदुना अखोयगी इरमदा अखोयगी इसाई जगादा अखोयगी मफमदा अखोयगी युमदा चंगबा ngamक्तबा हाइबसे यामना अशोयबा मा ओयरकनी अदुना लैरिबा मयाम खोयगी लैबिरिबा मयामनसु शांति पामिने दि हायरगा ngarangsu yengbiu dum ngarang na handasu aikoi torbungi jaga khoi murangi jaga khरदसु militants kangu kharana naunamu yum thaba ma haura enamu hai aduna takbadi शांति पामी bese kanano शांति pamdre bese kanano hai bese akoida sum फिन मई से फिन कुप याद बनीना नोम डे बाय डे असेंग असेंग मदु खंग हौरे एबोजिक से अदुना मयाम एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट होजी आर्टिकल 355 चटना दी हाइबगी पावम सो खोय हाना दी चटना बोय हाइना खल्लुबनी अदु चटना दी हाइबगी ऑफिशियल पावम सो लौजरे अदु तारगदी स्टेट गवर्नमेंट सु थौना फना लैबिरिबा मयाम से अमुक्तंग लक्षण बियु अदुगा सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट तौरे हायरगा लक्षण नबो होनमिनसी करिनो हाइमति नत्रगदी आइखोयगी लैरिबा मियाम पुनमक्से यामने मी पाइनबा याम नुंगाइतबा मणिपुर आइना ngasai haijaba leipdo oire aduna akoi sengna authority akoi isa authority natte authority da koina request tawjabni akoi appeal tawjabani anu authority masana akoi miyam praja tholo akoi ngapina se hairagadi akoi isa thokserake adubu akoi huji authority amadi nattabani na akoi administration paiba nattabni na akoi na tholakpa matamda akoi illegal haidoine ba adumakti pamjada ba haitare aduna akoi na request tawjari appeal tawjari administration na थूना सिगी पोसे लाक्शन नबा सोल्यूशन पुरा कान द शांति लाकनी शांति पुरो हाइबना शांति लाकदम नते अदुना सोल्यूशन दो पुरकनबा होनबियु याम थूना अदुगा हुजिक MLA तरा अमना मणिपुर थुगाइनबा चेरोल थादोरपसी अखोगी RPI टीम नसु याम नुंगाइजदे सिगी मथक्ता अखोइदी अखोगी नुंगाइति हाइबा फोंगदो पनतना अदुई मथक्ता एडमिनिस्ट्रेशन नसु मखोगी मथक्ता अचौबा punishment am pihaningi karigino hai matamda suk wanaraba matamsida kumain torga punjinaraga शांति purakadabano haibagi khanagadaba matamsida Manipur thugai na tanja sa haure sidi thugai haurasi tanja sa haure sidi mulaurasi haibe mongda man bagum tawba ma yaurak pa haitare siam section view Manipur kai be yade Manipur ngam khai pai be yaroi authority leibai damakta authority appeal tawjabani authority na site tholak taragadi authority na koi request tawrak taragadi akoi su thaunaren thokjarake authority na sima tawradi phani sima tawradi convince haitare koi pulap tholaga akoi integrity ngak na ba thabak to koi tawjarake haibedo mayam da haijari thank you